Mipham sida central government and state government anina kanna target torkan honra kanda kam some development khara lakpa asimase prajamiyam da sinau media gi khutang da khangan mada kana gani haina khanjabudagi ai press message koi tamjabani ahan bada kugi thoi bai issue se thogli bang asi mai kugi thoi bai issue si kana gumba kharana hawrapudagi hawraga ethnic classes dona community anigi marakta khanaba dona sando amba adagi even international gi platform da European Union, United Nations, forum kaya religious ki crisis ne na sandomba adagi platform khara amada majority na minority singbu tahat pani na sandomba so many things mayam mama aduna manipur gi praja si भारत की प्रजा से कंगाव करीनो मणिपुर थोईसीबो खादना लेरब मैम मणिपुर की प्रजा पुनमक कलिक पुनमक एजेंसी पुनमक सेंटर की स्टेट की एजेंसी पुनमक मणिपुर की प्रजा पुनमक मपान स्टेट आउटसाइड एप्रिशिएट तौई अखोई मैम की अपुनब voice na ngasidi Bharat Sarkar na hujik Manipur da thoiba lan si masi thongnari ba wathok si ethnic nate aduga state manungi oiba law and order khaki pot nate si purely waging war against the Indian Union by the Myanmarese and Bangladeshi based Kuki militant with collaboration in some militant in operating in Manipur. Yan clear way ba? Sidagi yan clear wani nga later. Ay ang patok sa kaya. The National Investigation Agency NIA on Sunday arrested Simon Lun Gangte in a case related to a transnational conspiracy. Honorable respected media sing namasika fajana focus on janingi transnational conspiracy by Myanmar and Bangladesh based leadership of terror outfits to wage war against the government of India by exploiting the current ethnic unrest in the state of Manipur. Sigi poch si ay Manipur gi miyam da khangan ni adu Manipur gi miyam da ngasai nahangi le me unrest samun da mayam do kopi ro ngasi di hairi ba ngasi thengnari ba mudi thengnari da makha ta ba punama se Bharat Sarkar Manipur Sarkar aduga masagi outsider base Bharat pu thugai ge na lan tawri ba Bharat ta lan tawri ba kangbu duga thengaragani hai bi yam clear oi ba adugi port ni aduna khoina kana kari dawri ge kana tamil lebra leitabra adu dawra da dawra na social media da kai da tawbogi post koi to kana hujikti Bharat na Bharat Union government na Bharat Sarkar na hai bi issue si te ko tawre hai bi sigi post ni clear kanu oina ulle aduna Manipur ki praja miyamna uning phadana akhoi cause si karino ina khangam da badona atai mapan gi miyam mayam ngangaram bu ngasi yam clear oire hanasu honorable union home minister Amit Shah ji na parliament yam clear cut thamgrabani adagi akhoi external affairs minister Jai Shankar Jainasu ma she is a migrant ki oiba adugumba potagi conflict ni lai se haiba port yam clear kan thamkhare aduga amka hena sigi Myanmar akanogi NIA gi
ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯧꯇꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯕ ꯁꯦꯃꯤꯜꯂꯨꯟ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ NIꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ